hiburan. Sekian bulan ngerti sampeyan sering nyakiti, senengnya cuma sewengi, apa sih cinta lo kasih. Buat yang keluarga Gioman, keluarga Bapak Murdi, berbagai suara yang punya sabi tidak ada ini Kak Jenny. Buat yang bos BP, buat yang keluarga besar Wak Armadi, ini Ira. Sekian bulan ngerti sampeyan sering nyakiti, senengnya cuma sewengi, apa sih cinta lo kasih. Buat Kang Andi, sing duwe sedikit wong sing paling boleh. Kelangan kelingan, kelingan kang disayang, kelingan yen bengi.
jalur mangsa banyak kono. Selamat datang Bapak Harto. Mas Nandi luar biasa. Apa sih wis gawe janjine sampeyan bengi jare mong pisangan sumpah urip mati barengan tapi saiki wis lali janjine ora berarti iki sampeyan sulaya sumpah mong pura-pura kelangan kelingan kelangan kang disayang kelingan wong siji kita bosan kekasih kelangan kelingan. Duh kakak, kula jaluk kampuran, kian sun gedung, kula jaluk kampung. Rasane peteng sependelengan pikire pangleng ora karuan hati sun bingung wis kaya wong linglung. Yen kakang melas lan bener cinta tulung tambanana tresnane kula sun jaluk ampura bengi nolak cinta. Duh getun rasane ning ati pengen sun bleng ledeni sekian jatuh hati. Sing kuncung tuwa kaninggelung sunembeng rasa kena rasane jatuh cinta jamur jamban bebasane kula nunut ning sampean. Yen kakang melas dan bener cinta tulung tambanana tresnane kula sun jaluk
ampura mengenolak cinta. Sekian jatuh hati sing kuncung tuwek kaninggelun sunembeng rasa kena rasane jatuh cinta jamur jamban bebasane kula nunut ning sampean rasane peken sependelengan pikire pangleng ora karuan hati sun bingung wis kaya wong linglung. Yen kakang welas lan bener cinta tulung tambanana tresnane kula sun jaluk ampura mengenolak cinta. Kanggo Bapak Haji Samar lagunya Putus Tali Cinta no. Bapak Haji Samar Semangga dipersilakan. Kanggo ngormati majikan. Mama Rio, Mimi Enia Semangga didalani. Najan pisahan ning batin tetep kelingan karo pujaan Bapak Haji Samar kebayang-bayang ning lamunan Bapak Haji Samar sing de lagu Mas Agung sing de APS pengen ketemu Mas Agung sing de APS sing paling eman Mas Agung Bapak Haji Samar ku sayang Bapak Haji Samar kebayang-bayang ning lamunan Bapak Haji Samar Mas Agung sing de APS termuda spesial kembali kanggo hormati Bos Taiwan, kayak beli salah. Mama Rio, Mimi Enia, Mama Rio, Mimi Enia, Mama Rio, Mimi Enia, Mama Rio. Putus dan dicinta, aduh kakang,
ketemu Mama Rio likuan sunangku rindu ningen di pujaan kalbu Mama Nia Mimi Rio Mama Rio tak tunggu Mama Rio Mimi Nia 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 terus Mama Rio Mimi Nia Mama Rio bekas majikan Mimi Rio orang mana tak ini ya Mimi Nia ayah semangat kali Mimi Nia dorong Mama Siva Bapak Haji Samar Mas Agung putus tali cinta aduh kakang kebayang di mata apa orang kelingan lagi ning kana demenan aduh kakang demen sampean Bapak Haji Samar Mama Rio Menia sedih rasane ngati yen kelingan ning Bapak Haji Samar siji ora sanggup pisahan pengen selalu barengan Mama Rio mau pisahan Mama Rio tetep bahkan Mama Rio gak pengen ketemu Mama Rio Mimi Nia likuan sunangku rindu Mama Rio tak tunggu Mama Rio Mama Rio sing paling sayang Mama Rio nemuan gini Mama Rio Mama Rio Mimi Nia Mama Rio Mimi Nia bekas majikan Mama Rio Mimi Nia 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 Mama Rio sayang Mimi Rio Mama Rio terus Mama Rio terima kasih Mama Rio Mimi Nia sing duwe apa kana putus tali cinta Mama Rio kebayang ning mata apa orang kelingan lagi ning kana lowroan aduh kakang demen sampean Mama Nia aduh Mama Nia digini sedih rasane ngati yen kelingan Mama Nia siji ora sanggup pisahan pengen selalu barengan aduh kakang mau pisahan najan pisahan ning batin masih kelingan karo pujaan Mama Nia kebayang hilangan alhamdulillah wis ana sing larisi yang sudah mendekat segera merapat asik Waduh, halus bisa dong. Ih, Pak Hajat
ati les-lesan ketemu karo maru linyangka kula cemburu. Les-lesan ketemu maru mingati ana rasa cemburu. Ketemu maru dadakan nafsu watir baik akan digawa melayu ning pikiran kaya bibis aku inget maru gawe susun metu. Dinyangka memang pula dinyangka ketemu mantan rabi lagi kita. Kaya ketiban langit itu mimpi apa sampai ketemu maru watir kakaknya rindu ketemu maru dadakan